ISCOM Sandokchaba discussion time mi eng tabiriba khwai punama ko adom ki host Pinky Okramna Taram Nokchari ngasi akoina khana naina jakadoriba topic adudi security forces in bringing normalcy hariba topic asini aduga topic asibu khana naina bagi damakta ko studio da khang hairaba guest ani lengsiduna leibire ahanba makta da aigi yet makta da phambiriba pabung pisonamani socio political commentator pabung Taram Nokchari Mathangda retired Colonel Santi Kumar Sapam Pabungusu Taram Nokchari Ahan Bawahang se Pabung Santi doi laksarage Pabung ngasi makso Army Chief General je Upendra Divedi se Manipur da lakre numit nini gi khongchatani mahakna laise aduga hauji Manipur da lairiba irang se kuiraba irang sida haujik su loiba naide aduga haujik la akpa se mahaki khongchat sina Manipur da karamba ohong bono porakadoriba se ngaksel gi thauram sing sida ahongba porakadra haibaduniba mahakna dinumini gi khongchat sida senior officer singa meeting pangthokani adu tawgani aduga amuk Manipur gi leiriba ngaksel gi thabak singje karam tawri habi yengsangani haibana chingba kharadi hairiba adubu la ibase somebody army chief ama Manipur da lakpase masi se thengmandabra natragana kari ahongbono akhoino hoji uba phangani haina expect tawba yabra natra kari haina khanbi masi kanoni ma makidi thienge haibadi nate ma gidi kanobu ma si 1st August tagi wangani mana lawli se ko mana charge purgi se aduna charge puram matamda India gi priorities hai tare ko priorities me am si mana charge lom tamda matang visit tawe aduga yamna thuba matamda mana yamna thuba matamda all the situations around the country throughout the country se mana khangbada ka leba aduna masi atai su chalongani atai handing taking over hanagi leramba general dudagi mano lahuba aduga various briefings different department gi army siam chawbani na ko different departments sing gi mangon the briefing tawani matang briefing tawm hunda then fair he has found some time to come this side adu mana somda lakpa matam sida ma su akoi gi situation se various general sing brief tawdoni army commander no brief tawni adu mutungda assam rifle su brief tawni aduga akogi IG sida leiriba major general ani hum lei ko IG gi rank ta akogi major general ahum lei adu ahum sida ani mudi briefing tawrani aina khanjabada jiribam dagi lakaduba masimpur da major general amsu lei assam rifle gi masu lakani aduga moisi briefing tawraga mutungda then fi mana situation se analyze tawraga then akogi di smaina am taw ya me gi di hana information se khangnaba khona hoiba ko then when the task is given task is sakam pi matamda you can act immediately having khudakta adum tawba ngamnabagi adugumbagi kaino se prepare tawba haitare ko adubu asai mana silla amatungda it's very good that he will know the ka haitare asai situation si kamai tawriya kamaina grave situation kamai lai aduga Manipur gi situation sidi hauji loi understand tawra mayam common men su adum understand tawba situation amani masi naga koi maitai ga kuki khatagi clash na te yamna chawwa external force yauri si manung sida lot of intentions and geopolitical oiba adugumba yamna yauri si matang sida aduna akoi gi army chief tasu one-to-one with Home Ministry as well as Home Minister as well as Defense Minister moi se discuss sam taw kani basim tang se ko Manipur gi case se ira leba case na teba aduna masi akoni yengba matam da di ka haitare prepare tawrini ma lai se khanga doini loina ma kamain tawde macha mainu se khangna khonar ka doini because once army the pirakpa by chance pirakpa taragadi then that is the last resort havani ko army sina army gi mathakta di leitere ba problem solve tawna ba se ngamoroi ba physically solve to ba se adubu as far as possible home ministry gi makhada internal security sidi as far as possible home ministry makhada solve tawna ba hotna ba sine ba akhoi gi national policy se home minister gi makhada ngamaktra kandu da then with defense minister da lakadori ne ba defense minister da lapa matam da di criteria khara yam lei khre ko it's not so simple hekta ka haitare army koro hega ta kau ya bunte ba army koro ga su kau baga lakpa tar su moi action to ya ro ba army sina because army gi di magi role khar le jai army gi strength khar le jai army gi koi Indian army se
second standing world ki second largest standing army in the world ko adu akhoi gi di yengbiu ne maning ju mamang ju ade hauti bangla somna kan so Burma ram so mo front on hangdora bani because ngasai gi illegal migrant me am lakho se sin sunna kan so hangdora bani aduna somda JNK da China da tawriba border me am si phajang ngak taba ya de aduna akhoi gi strength se akhoi gi army gi strength se setal lok thorok pa heba su yamna difficult oiba pot amne ba pot ama heta oi ada deploy tawdan leiba natraga asongi rob roll da habadi every unit army gi every unit fighting unit haiba sida lairi sa infantry haiba simane armored corps haiba simane artillery haiba sine sigi ahum sini main fight tawri se ko any war to matam da atai di support ne atai sina support tor pani engineers gumba then fir atai parties na support to bani khoi gi fighting kanu se arm sing sida aduna masing si yami moi support yaw di ya de mi ma fight to matam da mi ma fight to no matam da akhoi da teaching tor ko se mi tara changi ba support to adugi aduna lan gumba kari hai tara akhoi gi India Pakistan nataga China gumba lan tor te support yam da ka lei administration yam da ka lei adum yam do prepare to ba da ka lei aduna akhoi army heta laga aga heta sida torni haiba du di leite ba ko by his coming over here mana analyze to do ni situation phajana khangna bhona gani adugo in case of requirement emergency da lao CC rule khara lei ko rule sing to thamgadawni thamaba matungda aduda action do phajana mana lokhupa ngana ba honar ka doine ba honar padi ko but in the meantime ngasai gi hauji akoi army su khara lei ko sida army khara lei valley area da mo operate to ya de adugo mo operate to ya army gi rule gi makha da lei be se Assam Rifle so army rule gi makha da lei ba Home Ministry ki makha da administration Assam Rifle ki lei adui tar so operation di army na tawe army ki makha da operation tawe Manipur lei sing che ko Assam Rifle lo na ma aduna command di operation tawna bi command di Home Ministry na piroi ba Assam Rifle da army da pirakane ana army gi di politically yam changba ya de army has been kept that way habadi eta khoi gi Home Ministry dawna akhoi chief minister kan so heta haibo ya ba Home Ministry ki kano forces sing the ko adum na te army gi di magi di channel lam lei channel du ta to matam ja because moi se army haiba matam da deploy to matam da moi se they will not mix with the population haidi local population ga moi mix taw roiba moi tong an lei jani and they mean business aina to do task kai no ado di si han tar ka ne ba taw tar di ko aduna operation is very different from the way akhoi gi Home Ministry gi forces sing china kan tor ko duga moina function tor ko duga army na function to body yamne khenei ba heta ka heta chief minister were so heta infiltrate torga man order pini ko ni adum bodi so leitre finally pira ka doi sidi adum matam de even Home Minister ko pira yaro doi ni adum matam defense minister pira ka doi ne ba aja army chang tar ga di ko Home Minister na piba do mu yaro doi ne ba adu class mu la ka doi ne ba because channel se akoi di yam clearly cleanly yam amarum de lei re ba ko aduga one thing is that akoi na understand ta wada badi valley da di hoji armed force special power act leite akoi praja myam da aina request tawjari ko request tawjari se sini Armed Force Special Power Act hai se ai yam mun khangjai ko yam mun khangjai mayam na yam na draconian hai se adudi nate adubu in between the lines mogi rules do in between the lines si pa ba yam na darka lai adubu adu pa ba tar su loophole adum lai ba misuse to gi loophole jam lai akhoi gi especially mighty community se ko follow up si am to gunde ba हाइबी एक्शन हम थोकरे दना को अदु कई तोखरगे थिगत पसे थिगते बा बिकॉज़ अखोई की वेब तो चले बा खोसे को क्राउड एंड वेब तो चले एग्जांपल हाइजगे को आई होजिबो खंगदिली बा अखोई की इरांग हौरपो मतमदा अखोई की सिगी इरांग की हौरपो मतमदा मयामना सु ताखि बनी यामना चावबा क्राइसिस मन मयामना वायरल हुसत की बा अखोई की आरएफ की मी अनि खंगना अखोई की हफ्ता द मई थाने तौगिबने बा Nagagi Yumama, Tani Tom the Pavanebo, suspend over her, suspend over what? Suspend over the over again. Suspend away nothing. Mana quota hayang poop tauta di ma chumi haita di ma mayum the pumler, the look to Limpunduinemo. Suspend over have Yadeva.
adu akhoi chu thik ka dom ne ba du mam da akhoi government thik ka dom ne ba adu da mana mai du tham ba ta di kyam grade way naga ga mai ga class we chance le ni yamna grade way ba pot amane ba adu kamai to da na adu gi thigat pa kokat pa se akhoi to gun de ba basically akhoi lengang chu ngai to de ba and mai te as such thigat pa chu to de ba asagi ka hatara lure da na action du lo thar to re na khara to me na phat to pi adun ka to pi si to gole ba khoi ko aduna si to ba matam da si gi kanu se akhoi gi armed force special power ki manung da thammi ngai matam du da army na operation torpa matam du da various incident thokpa matam da akhoi meti thigat pa se yang wa le thigat kan de continue to na thigat kan to de ba adu du na akhoi me yang yang wa gi ba ne ba du ka kare hai tare army la aga heta pharni habna na but then pasagi instruction che hauji lai ba security si ju bo ko hauji lai ba security si ju thoina kan ni na te bo instruction to clear oi da ba akhoi gi central government as well as state government dagi aina khanjaba da instruction se clear oi ba yam da kare ba si tawdi si taw ko si tawdi si taw ko ha ba se masi instruction ji am clear over da kale adu instruction ji clear oi the ko ozana je haibiri ba instruction clear oi de ha ba se masi ge mari ne pabung tung lak sake pabung ozana su yam phajana haibi kre center amadi state laingak na instruction je chumna tawgada ba sing se pirak pada wat pada gini haiba wa ise dum mayam ne yagada ba male kaigino haiba matam da khuna center na kari tawrakani ozana haiba da ki hoje koi khangjari haiba di defense minister na tawra akan da di akoi ne hangba yai je defense minister ju khangabani na akoi manipur gi rang se already khangaga leirabani adu ba tar ga de mahak na hoji phau ba da lokhat pa ya ba lokhatri ba se kari gino hojik la isisu asing bagi di thenga bane ba madu bu loisan ba ya ba matam da miyoi khujo kaya no leiri se karam na loisan gani masidi leibak amaga tawna ba lan sunate aikhoi gi manipur gi manung da leizari ba aikhoi gi manipur gi macha sing gi marak ta thokpa lan se masi je loisan na ba center na instruction pirakte haibis instruction pi ba wat pa da gini haibise babung ya bining bra kari habining e pinki ahamada ISCOM thagcheri adom su ai marup colonel santikumar amadi malamita biri punam sen kok manjari haji ki manipur de le situation se from bad to worst habido adi situation ne ji tori punam se supreme court ki chief justice bo masu kari for final decision se final verdict kari pigane mak satum khangdan leiri aiso army sa queen lonere habidi ai Chief Minister, DGP के principal staff officer on the DGP mari seminary, governor seminary, PM and okay president gosu kar seminary konen. I am to it. Last okay introduction I have to say General Kadian. We back 1966-97 da. Mag 8 Mountain Division ke the promotions for Sepanga Lieutenant General check he bane. Modi ai sidum retired koi 2000 matung da. Army ki pattern ama tongali o defense ke pattern o tongal defense ministry tongana leina defense ki hatta makoi ne piba order the politicians singchina phampu cho pirates moi makha de le rebusu moi gi army gi head se south block the pamme prime minister se block the south block the makoi tongani man very big yamna phajina respect or very high profile dong ne thambi thambam jitoi kamai to ge to ru sa jmana lai base to kill two birds by one stone habido nunga man uchek shu hatpa odi man lay purpose sap he has every right manu na parak pane more than 17-18 lakhs army armed personnel mam punamukhi haibase next to China da coin lady base India se pak chau khrab jani angak pan pak chau khrab country whole Europe ki population sab India jote do just imagine aduman lay sama aina sahijo uche kani hat nungaman hatani karim takai he has every right army general I say they have got a very well facilities more the kento bokotpam nasa some rifle have a paramilitary corps there is a 45 battalions commanded by one lieutenant general light corps ge Shillong the legene manatong but operational gi se army na pui administration and salary and other moigi kari high job changjob administration complete MHN lo ne togani but only operational matter they are attached khangoi daba
moi matak to me man leidna phajana wal net to na khotna manani chamina dravadi mukul heta laga to an army na mu amna to moi na mu to an to have jam confuse some lakadaba aduna quite a chu mukuk to anyway this is the system man paje hojik lai mase kari haine army to sunati or paramilitary or central police organizations so CAPF haibam labor punamak say government of India ki haibi matungina hairubasu amukamu masai tobu yaba yadaba kharasu khajik kharaktangsu mutse khanda daba yati asai ni haijabadu chief justice Shiva Chandrachud na man hairi public to piriba whole of okay democracy public to piriba rights ase mase ko pung thu thugai na pung akhoi na tawni mu ta tawi haidna ko ne hata mase justice mase bharti ma pi base ko pinning de hojik hangi haba why the some rifle is not coming in the field Allah kani moi macha mase tobu jaba ko patawri kholi tawri face to face front to front kari mo lagta ge army kari lagti akhoi time ne gi na ko hangi adubu makhoi da matak tagi army have se heta high bag tobu lon ta khai ko kai lo have jade last phajna preparation torgo do or die tar ko tanjata tane adu nakan pulong ta akoi manipur context jing bada it is definitely in my own presumption aina khan bada hojil lady was seun siga bharat sarkar as well as ke defense forces ki issue khajik kharak or including the kanang khangni judiciary bo aisa kanan khangni judiciary gi moi gi mong mata se sum jeng bada tribal sing ching the labor sing siga mo se khojik army gi operational ka ton khol ma se khar pam da bugum tawin acha phare de su ja re okay there should not be any division what they call it the tribal or plain people or hill people or Hindu people Christian people hai wahi lebam de tokte when the government of India wishes army for paja paramilitary the more request to go to hide why these two laws maman ko taba phangi not in written oral the taba phangi chief minister ji aap स्थल को आप प्लेन एरिया को आप जरा इनके जरा नजरे जरा रखिए जरा आप इसको जरा संभालिए मैं पहाड़ी लोगों को है ट्राइबल को मैं देखता हूँ उन लोगों का मैं कंट्रोल करता हूँ मैं इनको संभालता हूँ हाइदन करी नियम न खंगदे अदुने ताकपदे कोई ना हानदी हरकपा लोनी थोकपा चिंग थोकपा से मकोइना इट इज नॉट इन रिटन को बट understanding हाइबत ओगिद्रा अदि आर्मी लौजा दबा दिनते आर्मी ति हेक अमद हाइबदे वी वन से बांग्लादेश के वार द आर्मी के जनरल और मानिक सा द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हायर पाकिस्तान के ये पूर्व पाकिस्तान को ही पदो ईस्ट पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान को सेम बंगाल लेन मथंग दो खाइदोरक ngатने माउंड चंगु नंग मसे तौ खोले कंप्लीटली मतम दो मन हाइब द लोइलर बने मन हाय मैडम नंग ने भी चंगु हाइबदी आइने चंगी बदा नंग एंगो द मरक नंग एंगो द अमुनंग लेपो हाइब यारोय till I finish my job कनर साहब मा हरी से when you order me I'll comply but I don't expect that any kind of further order nang interfere to guna haibani aba yamlui mokhoi to bese अगो गी इरोय मच्छी भान में साथी हो जातो चंग मान न हो जातो अदुना मा प्राइम मिनिस्टर ओके यू गो हेड हाइबा अदु तो माने बांग्लादेश से पूरा मन सॉरी ईस्ट पाकिस्तान से आर्म फोर्सेस 93,000 ऑफिसर्स एंड मेन पुनमक सरेंडर लो ने तहले तंजाद नाक मा रिपोर्ट दे मैम आई हैव डन माय जॉब हाइगा दिस इज कॉल्ड मोय रोल जे तोंगाले अदुना कोई ने खनबना भारत सरकार ने तोरी से पड़े आर्मी दी और डू और डाई तो जियोपॉलिटिक्स से मखन से लेदी अदुना तो हेन मताबरा नतना तहलिब शोलिब National Highway any 37 and National Highway 2 very simple logic ai ani katta dahge does this two national highway not belong to you Bharat Sarkar this does not belong to Manipur lamdi Manipur gani mukhigi lambi de mukhigi ni na koina lambi ani se 37 National Highway ga National Highway 2
चीन कुकी जो टेररिस्ट एंड अदर एंटी सोशल एलिमेंट्स पुल लगा अकोई में चलंद बसे भारत सरकार नकोई लंबी नत्रने नकोई ने मसे लंबी से हंगदोंद्री से करेगी नो क्या ये तो नहीं कि जुगल मिलन आप सबका आपका तालमेल भारत सरकार के साथ आपके इन सब उग्रवादियों के साथ ये सब एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ आपका भाईबंदी तो नहीं भारत सरकार वेरी सिंपल लॉजिक कोई भी न कोई ने लंबी चले वैसे भारत सरकार कैन आई आस्क यू एंड कैन आई आस्क यू सीरियसली करीगिनो न कोई ने भारत सरकार ने नेशनल की हाईवे अनी से थिंगी से करीगिनो चीन को की जो ने नत्ते मन मोनी थिंग तारबदी थिंगी विसे न कोई नमित उशल विसे करीगिनो दैट मींस यू हैव कंसेंटेड यू हैव परमिटेड विदाउट टेलिंग एनीथिंग इशारा से काफी समझते हैं लोग हाईवे दो अदुन मकोने तौनिंग तो विसे भारत सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर थिकली इन्वॉल्व तो गुनो भारत सरकार अखोई यमना नोंजगरे हाइजगरे कपना हाइजगरे इट हैज नो इम्पैक्ट सामू मतुंग द पेना खोंगबदुना नकोने ताबिदर वनेना नाउ वी आस्क यू आई डेयर टू आस्क यू भारत सरकार नेशनल हाईवे 37 नेशनल हाईवे 2 सिक्योरिटी एडवाइजर साहब You are a very big shot. I have my own regard. I have my regard. मैं अपने दिल से क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर गलत कहे आप मुझे कोई भी धारा लगा दो कोई सजा मुझे दे दो मुझे मंजूर है क्योंकि भारत सरकार का आप एक राष्ट्रदूत है 355 आर्टिकल के मुताबिक हमें भारी 37 नेशनल हाईवे हमें आना जाना का ये बाधाएं जो है इसका आप उठाइए हम चिंको की जो को नहीं जानते because it belongs to the government of India, because it belongs to you. तो हमें आप क्यों नहीं जाने क्यों नहीं देते हमारा आजादी क्या आपने कैद कर रखना चाहेंगे या आप चीन को की जो टेररिस्ट उनको ऊपर इतने आप सबका बिरादरी वो उतने होंगे सर ये मत कीजिएगा मन मदुना तोड़ी पुनः से यमन लुई चीफ मिनिस्टर के रोल क्या लेते मनम ये बस उपाय लेते 355 आर्टिकल लेना एडवाइजर में थाजल पाइसे हाँ नदी थाजल बने चिंदी चिंब अदु प्रमाण लेतब हजिश नोटिफिकेशन मोय मसन थोपर थोपर खंगदी भाई तुम ये काम मत करो हाई द प्राइम मिनिस्टर हाई द लोयरे अदुने यामना लुई तौरी बसे आर्मी की जनरल लाख से यस मास्टर दिसु करी तौरी तगे मरमदी असम राइफल मोरे तक लेब तंजा हन जेंगदना मी मैम सीबे जब मोय ये ममांगदना हार्डली हाफ ए किलोमीटर तनी पैलेस सेल बिल्डिंग मयाम लेकर तो थो जाती चीन को की जो टेररिस्ट में हम लागा मणिपुर की पुलिस स्टेशन बाबू क्वेश्चन गनो थोपजर हाथ कनी हाइदना मुने तो पूरा थोई असम राइफल थोरकते कनागी हुकुम न चकनी कनागी नियम द खोई चटकनी कदाई द खो लेगनी तौरी पुनम असे तौब से यामना नुवाइती अदुना हजिक तौनरबे इरांग पुनम से मसे नॉट दैट इजी ओके ये संते साहब ना हरि समान नॉट दैट इजी थोली बसे अकोई न थोन बनी करमई थोली 40-50 years mamang digi moi to well planned well orchestrated mapan gi mi pon mo se chingjalo 1952 digi horaga loni chingjallaga schedule tribe ki che se pishan dan moi akoi manipur gi ek ta yaw gre kuki sahab amana mana tor mod 1950 the 48 digi 50 the mana IS officer mana home secretary ormaga tanjatu ga akoi sige president rule legiba अदिगु चीफ सेक्रेटरी का एडवाइजर का अदिगी कनोगा गवर्नर का ओहम दोनो याबदुना पब्लिक की मवालोवी दरकार लेते मोइन मदुगी मतम द तोरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थार पार्लियामेंट का राज्यसभा पुथोमनि एक पंदोक किबा एनी चीन कुकी जो एनी पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री और फ्रॉम एल्सवेयर कमिंग टू मणिपुर इज entitled and to issue the scheduled tribe demand committee had a loin changchalakna manipur thabak punamusu loin munba manipur se pura chathokpa chahi kunthra nifu mamang de sum tarok se han akhoni komthoba Sri Biren ge matak ta oin awaba se tab mana tarundaba tarbadi history de lihorudabni shi tarundaba tadedi akhoi imphal akhoi yum wai tho wai masa khoi lamne mon tawridi mon bulldozer puraga मीटिंग लंपन लोन तखाइरगा हजे सुप्रीम कोर्ट हाइबे तादे डीसी जस्ट ए डीसी ऑफ चुरचनपुर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मा जातरी ने नंग मसे मैं मेती कोई डिस्प्लेस और मैं मकई था न चखी को के पुन मकसे मसे फेंसिंग तो सल्लू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हैज reproduced and redirected again by the human rights commission chairman
Okay, justice, you be son of DC Dari DC, see my lumps Kajan Kojan Toru Kolu. What DC this chap has said? I Hilgi, district ki, mayam label local ladies are Moshika Tanner Gaitogna. That means Hill district, still lady ba. Mukui niyom se Manipur mapandal loni chakre mon hari Bharat Sarkar ki Supreme Court order ba koi log hero moi hana tana le moi ni jarega to gya wow this is up I salute you I clap for you that kind of courageous wahi do why how dare you say DC in that way do you feel that you're too big you're only the deputy commissioner of a district you have contravened and you have disobeyed and you have really insulted the government of India. Hi, by first round Tamjagi. Center na akwida army ki chief ama lak pa haibase masina akwina masida center lengak na lokhalakpa positive oiba khongthang amani haina akwina loba yagadra kariguna ha matamda akwai manipur miyam na sungai ramise center na thabak se achumba thabak to lokhat pirakpa state lengak na ngamdaba kaya ama makhoi order ngai raga leiramba mayam do makhoina akwai gi lengak sine mathanda tawba ngamjadaba thabak mayam se center gi yaka yengaga leire hairamba do Army Chief Laga Khana Naina Tobanga Singasimuksu Governor go Unani Haina Tazeko Aduna Mahakna Lag was a center gi oina Kwi Manipur Gidamakta positive oiba Kongtang ama lokalapani highway lowaya brakari haina kandi Masi Mamang to Tamjagreko Masi Ahum se topic Ahum Hoi Chief Minister na action Ahum Lokalapaseko Masi illegal immigrant nama poppy cultivation nama ko adadagi ngasagi kare haitare akhoi sidamane action lokhol ise drug war against drug kind lokhol ise masidi yamna chumba pot ne ba ko lokhatab ni every CM will should take it up ko adugi mathabak to di action to lokhatab lebak to drug ta pungcha chai le ha ya pote environment da popi me an thadala di akhoi ising chawri me am do ka do chawri no ko adu su ba me am si tholai ni hoji tamona habi ba maina yam chumba wari mane ba se ko The Chief Minister has not done anything wrong. Let me tell you this. Adu di leba mga tardi ay gi lebak si mapa ama imung dalay ba mapa ama na magi macha masus ni kamay to bo pam to no drug etik obedi pamoy na ko adagi mapam mang khang dami him pusalaga ma yum dalay simbadi pamoy macha ma yum da si kanu ne ba adagi weapon ma ama machang tan kholak na to si kanu loin ura ban khang e ba ko adubu sigi mathakta national security problems ma yam chawn so thola ini ba sei da ko si urabne aduna sigi domain simadi adum leire sigi kanu simadi wahi point 6 simadi leire Chief Minister is not wrong in this ko but what happened is akhoi gi hoji army chief na laiba hoji question se ko sidi akhoi gi army gi functioning am leiba ko akhoi di inspection visit si yam toyeba okay to is kai gino bu checks and balance yam toyeba army da ko adun mana lakpa matamda Mana lakpa matamda various kanu se appointment yam kin mong the brief tom doine loi makta so mana ong pham matamda among lakani brief tom ni loi makhang ne ba aduga mafum atei du sakani aerial visit ka su taw ba khot ba aduga masu tawi maro na aduga ma se kar haita akhoi instruction da government gi instruction da government of India gi instruction da hanjan na chalu haita dum lakani ba dum ma lakpa matamda akhoi sida leiba mayam se sisu mitche pangtho eba leiba di akhoi army gi ni ko hai se army gi commander me am mit pangthor kani lab sam lei matam da ko no lab sam lei matam da they are going to be pulled up aduna haiba they are going to be pulled up haiba di asoiba yaurum batar ka di mana dum pull up tor kani ba si kamai toi no kai doi no grilling sam kalle ba khoi army gi instruction ma pi ki matam da grilling si am thik kalle ba adu for example ma haija ge ngara nga handa khoi gi kariba chin state of manipur ka hari do Chin state of Manipur kan hari do akhoi army da go ita di ha na ma se salong silent toroga ma se inquiry toroga court martial tor kani ba because adugumba action na ma tor ko matam da adugumba pot ma mapanda viral or ko matam da aduda grave o je kyam o yeng ba aduna imply tor ai se akhoi Manipur da lai je di maitei ga kugi khakta na te natrana akhoi ni je maitei ga kugi ga differences laire class laire haita su mati ga kuki khakta na teba naga lairi naga ijino lairi adagi ate pangan nungal lairi ba ko aduma na chin state of
chin state of Manipur I don't cry adodi yam hatuk no ya put amani ba du sumo yam na great way put amani do sumo sidi akhoi gi di ka da checks and balance army gi di ko checks and balance yam torokani aduga yamna hangjuang kani question ju yam kani ma la pa matamda all the generals mayam le mayam se ko moti will try to show the ka hetara moi action ji ke tauki se moi utna bhona kani ba ada auction do ulpon da aduma chamanu hang kani ba ko aduma tamda adu da tauki du di jiribam da kamai tok dana kai tauki no kana no oda pi no khol ino taur kani ba ko but I nga samu hajabado Assam Rifles na army na order piraga tawi haibado adu gi wari amta amu wat pa ma walu pa mai tamjar ke ba ko masagi security advisor le kan da di sigumba scenario am da di head amalai ba civil military corporation oina ba adumba head amalai ba functioning gi am ko adu matam su da moi si discuss taunaraga adain order mani pine ba for example let's say jiribam da taukiba class taukiba du da saigi information to the chief minister secretary tagi in the month of February ma chithi I khare haire ko so many cookies khulai pa ba sing jiribam da chatle haiba information je lai gre ba lai ra matam sida di nga saigi security advisor and the chief secretary DGP and all these people and army moisina kauraga chief minister ga wari sanagi bara discuss tabura adoi tadi si lakta di si sensitive ora si village sensitive oi taraga di adu da mi khathamu kulai hamba asana flogi thamu na base thamu na thamgibra thamdabra adugum do discuss to boyam darka leba adune adumaina operate taweba sigumba kanu sidadi army na order pi bata su akhoi gi army leader du chalaga army gi leader du na army gi GOC bu orsu ko adumna IG bu orsu asana flogi leba IG sina chalaga meeting du yawruga CC point ni CC deploy to godam ni man order pira kadoi ne ba pira kodi directly di akhoi gi army da di kanuna ai nang sai du di kanuna security advisor na di directly Assam Rifle di Assam ki battalion da di pir roi ba adu IG du na pi gani ba man chalo matung da ngasai coordinating meeting to tawro matung da IG du na order pi gani ba battalion sing sida natraga khoi gi range headquarter leiba sing sida pi kani ba maina na adumaina that is the way how things are function adudi masagi viral chakeba jiribam da chokiba khokiba example ni ko in hajar sa army chief lakmo tan da dimana du hang kane ba dugi commander do brigadier ram lei commander mo ko adu kauraga hang kani ba smai to da si jiribam de kamai thokrino ha kani adu da left on the brigadier du matham chadoi ni because army chief laga da du hang pom batam da magi soigiba le mata ga di then soidaba mana soidaba state government dagi soigiba oitar ga di then later on he will have a point no it was not because of Assam Rifle Assam Rifle na soiba nate nang na order pi bata noina order pi matam da information le so information do laina noina order pi da bagini noina si tawse na pi hai da bagini ana adu bagi workout to bagi chances to yam lei ba ko aduna when he comes the whole system of army is all shaken up loina mo control kane ba aduna yamna important oi ma la pase aduga toina su lakpi ba phayin khali ko toina su lakpi ba phayin khali irang du sil lai rabni na adu lakne su khali because this is not only naga cookie and the ka hetara akhoi gi si class hai cookie ga maite gi class nate it is sponsored by a big force external force na toropani Bangladesh was finished in just one day ko aduna si yamna line lobudi yaroi akhoi Indian army su line loromoi aduga defense as well as home ministry singsu line loromoi si matang da ko adum mosu hang khalungani aduga we will subsequently we will try to ka haitara akhoi maitei singsu akhoi si gyan ta ba phai ba akhoi bali da lei ba singsu su gyan ta ba phai anything akhoi na rally ka chatpa matam da su akhoi gi mi chei chare phure numaina ka pe plate nyam se pale ka hai ka di other community is going to be happy moi asuna kan community am do harau doine ba ko and one more thing is also there akhoi sida ani si kanu tawre haidana akhoi ani si class tawre haidana other communities atai communities akhoi manipur da leisu akhoi di neutral ne na phambadi chumde ba moi na su media tawgada bane ba ko chief minister hoina su lengak sina su moi singje media tawga ei nang si chalu ne si hayu ne sumai taw ne ka mayam khanaba yade ne akhoi puna lemina ga damni ne adubu mapande la ko du yadre mapande la ko da ai su khoi su Bangladesh da mai yam nei ko asa kanu da su lai Myanmar da su lai adu moi la ga lai gi ya pote ba no ai ha hai sine moi le bi yade lai gi hai tar ga di with due process of law ma apply to what I citizens gi apply to what I adu ga la what I adu ga le bi ya then it's okay
ado tan heta langninga lakpa chaninga chatpa adu madu di yade na ko adu ya halu haibigi ne problem se adu ya ga dabani chaning matum chat ka dabni langning matum la ka dabni haibu yade adu akhoi manipur da laiba mi khudi ma adu understand ta godam ne ba haibadi lake haita di with due process of law la patai aduna tadi chaning matum chatpa chang dam thoni matum thoko du di yaroi ba ko aduna masigi kano se akhoi ga ani community ani sigi misunderstanding lai betara su atai na su taisanna ba khona ga dabne na khanjai ado akhoi lenga na su moise kana masigi possibility se explore tawraga adum ka heta mediator ona si thaga dabne na ek si khanjai ba ko Pabung laksage Pabung ozano je haibiriba khigi leingak sina mayai da leiraga akhugi sigi yanadri ba mayam se yanana ba khona ba ma changi na hai ko ado leingak na so hairi leingak no khonari na ko adubu khona ba sida changa kadaba wari saba da yaw kadaba miyoi sing sina di amu chief minister oiringai gi di wari saba yaw ro haiba gumba aduga atoba furup leiriba mayam se makhoi di yawde makhoi lans da yawde na hairaga leiba sina su lanje loisan bada help tawgadaba mating panggadaba pangdreba mokoina to khaine leraga furup ani khatangi sum tara lebedo ado chahi sidi kuisala abanina adi matam sidi mu kuisala abanina ekoina haujik lanje hoji ki oine nong makeup na ba makon khara lepe khotle haibadagi di khara pharaboi diningba adubu pharabara hairabga su ekoi gi hoji lanje laga leiba mayam se mayumem da changaga leiba makti ngamdri dana ko aduduna haujik se ekoina like ngasigi kano sida su ngasigi topic maksida su security forces in bringing normalcy haibse manipur da normalcy purakna bohona bada security forcing sina karam makhalgi hana hauji fawbada kari tawrige haibse khole uraga la eba what they have done till now but sidagi hentokpa kari hena step atopa lokhat pataragadi it's going to help all of us haibatar asibra lenga ki asonba yam leidi maramdi hojik thengnariba group ase achamba group nati mukhas mapangdaki well trained adigi with the solid intention ama very karihane dangerous mukhay plan nama tawraga akhi monitor se bangladesh se lammache dam loge myanmar de khar loge tripura di loge adigi ye manipur di loge assam di loge adun assam gi tamak se mon nomai nan kap nadi do Bangladesh के armed personnel का मुंबई अनुमति कब नहीं नागालैंड से मोहि चंग बजा दे मणिपुर से मोहि तौरी पुन मसे लोइन मुक्की की एरिया से जो कंट्री से मसे वेल प्लान मेटिकुलस प्लान तरु मोहि लाख बनी दो मोहि लाख पसंद सही की कर्नल संती ने हाई बदो मोहि एफएमआर जादरी बसे ट्राइबल सिंह और एफएमआर जादे वो मोहि लानिंग तलाक पा 30 किलोमीटर 40 किलो नोंग अलग अमुक चकी बा ओके ब्लैक मार्केट तौनिंगे है पोर्ट पर पा और मोनी सोने चनिए छोड़े चप जाबा मुझे इंडिया से ठेंगा है भी मोना इंडिया ठेंगा न हम तुम्हें आपका ये ठेंगा दिखाता है जन नवा लोग दिया गुम जानी है अदु है भी याद भी तब उतर मोना थिंग में याद रहे मुझे मिला थोड़ा सेंट तो मसाई अमुक सुपल्ली शांति ऐसा अपना अकोई मिते बांग्लादेश पोस्टिंग ले रहे ओ मरी रख धन मंडी इंडियन एम्बेसी ले रहे even Sheikh Musbur Rahman ka se hek mo independent phang bok kan jade mai very kui kari hani thoro gentleman yam na chamba Sheikh Hasina around 78 jehi ma 74 5 ka sur mani ma angam yam oi de kan una bada kani noi de Bangladesh ta hori ba Bangladesh Manipuri para da je Manipuri para se khar khar loina chu taksan dana bhanuga from the sili from the du da loin tak cho jana loi le challe any for survival civil service ka lehuri Supreme Court Kilo Belehuri, Jonali Bank, the Kachochu Bank, the officer go over called immediately. Tari Mapumpunamus. Mona Manipur the Lak Patanda, Sangaran Nanda, Tamu, Mamang Lak, with due process with the valid documents, passport and the visa laurel Moila Iaba. Masiki proper system the Achum, the Tausi, Pajana Tausi, I was a chin cookie jobs in a yard, the Banish, Soiri Banine. Illegal immigrants said they are not the permanent citizen of Manipur government. Han mamang deliba web back 1804 doi di la pokuki le hubusing khara ngasi maybe around 1 lakh labor say they are the indigenous inhabitant of Manipur hajigla iba mon suddenly 5 lakh 6 lakh hangali who are those
Makois illegal immigrants with the sole intention Manipur Thugairaga complete 2/3 se makoi loge makoi jo country shame ka haibe se Mizoram ki chief minister masak na haidi Thugaibe bo the mahaide but our sole intention to have a jo country haidi adu tawri moi punama se mina nongpokte nongpote numi thoi habe se moi yadene Nongchopta Numi Thoi has Adun Moina Hari Chief Minister Billions only for Manipur meeting Chief Minister. How dare you say it, you people? You must have a civic sense. No Chief Secretary cookie or Mal and Mutanjada. Did we ever say that he is only the cookie for Chief Secretary for cookie only? LM Koktes up DGP Urami, he is only for cookie, the DGP Urami hide dene. We never differentiate. We never talk, and we never thought of it. Pulsi the Kanjukande. Kanana Kukino, Kanana Chino, Kanana Joni, Manipur, the citizen or in a government gi post Asigumacho Parapotanjada. Who is showing them about the Banan Bosukandi? Yes, he is my DGP. I salute it. That's all. He sent it to me. We salute. Even in our same rank, we salute the same rank. We don't ask you are Bengali or Assamese or nang put marini, nang mangani, nang puteri. No, we don't go in that line. Karamani peace process to Buyagani. Mukwete with the sole intention, Mukoi Yaroi, Manipuri, Ashwan Malay, okay, the Kong Pine Hajaragani, Biren Lutu to Biren. Why Biren should go? Why Biren should relinquish his post? What for? Karam Chief Minister Mamang the Manipur the Puntu to the Massa Tarobi Toripur Massa Moina Lorum Daba Moina Tarum Daba 1,500 acre Gumasa Manipur Gilam a Chingi Lam the Poppy plantation put out with Nasi a quick completely how Ishing a quick Ishing Pangdaba Madi a quick complete a quick Mem Loni Kakiba Kokiba Punam Moigi Poppy Tadu Chelak Ishing Taba Pukri the Kandi Shamud sorry Turi in the Kanamodinga Chak Shirakpa Akui Tau Wokusha Hakchang Narakapuna complete Ripunamase no Maginate pre plan Mamangative to talk na 30, 40, 50 years in Hongdok Lakmanev. Biren Singh Pagepo Parato, you have done good. We appreciate you. You led it. At Awabasam the San Nahibin Chibin Jai the Manguda Taba. I am neither BJP, I don't know Biren Singh. What he does, he is honorable Chief Minister. That's all. We are ex-police officers. We know only how to salute and to follow the right order, wrong order. The Koshita Uroi. Aduni. Mana lady, what is Shavajaru? What do you mean by that? You do not agree? You go away from Manipur. See, 34 communities at issue lady. Manipur does not belong only to Chin, Kuki, Jo, and the Meitei. No. Mayam lady, Bengalis lady, Assamese lady, Tamil lady, Malayali lady, Punjabi lady, Naga, the kissing gita, okay, my group, like, all belongs to Manipur. It's a mini India. Nakwini Janing, you go away from Manipur. Peace to Bujari, yes. Bharat Sarkar, pivotal role, important role. Lubam Tay. Madu Bharat Sarkar Sekidori ki haibe, Akui the Tumbadiam Nuaitena. इलेक्शन के मतंग में माननीय प्रधानमंत्री जी आपको बहुत शुक्र प्रणाम करता हूं आप विश्व के इतने बड़े नेता हैं हम मानते हैं मणिपुर के लिए अब क्या है ये तो आप हमें बताइए इलेक्शन मनुंगा 162 इंडिया की मफम पुनः इलेक्शन कैंपेन दे चली आद गुलाघाट लाग काजीरंगा दा सा संजेंगे कोल नुगाई ने कोई न कोई चली यस आपके अधिकार है अभी का देश है आप ही प्रधानमंत्री आप ही हमारे भगवान हो यारे अरुणाचल प्रदेश से चली गुवाहाटी से चली अरुणाचल प्रदेश से माई 6-7 करोड़ पे माई एयरक्राफ्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉस्टली मिसाइल भाव चंगदब मिसाइल भाव थेदोकलेब एरोप्लेन ने अदुने इंफाल दा लापद ओनली 22 मिनट्स का चंगदबने Shinariba, Hanariba, Toripun Musimana, Lau Jadru, Karino, Manapur, the Pajakun, Kari Kai, Nangam to the Hayuni Aduidi. Hajima Poland the lady, Hajima Ukraine the lay, Russia the Chile, Dunia Punusama Chile, Bahot, Ma, Prithvi, Manetani Chomin, Okajai. And the Nasagi state, the Nachana Super Moshi, the Kotana Kanawni, peace, can you relieve him the living Mathan with a heart attack when she was a Yaudi. Kanaun me un Hindeshar bu Shijaragi and Tobusi she was Yaudi. Bunmak Buntum the Punele Sagayamo. The Manipur was a different and independent nation, have you said Bharat Sarkar Kobi Rene. Nakoiti Koinahan independent Pangmani.
नखोई कोन फंगबनी नखोई मी थागा सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू मोई मैम थारगा लागा खोलमदन खोतना नमफूद शिलोंगी रेडलैंड लेबद को नमफूद तौर खोई निंधौबु नमफूद सोई तहोनबुनि हाइबस स्टिल नाउ पीपल टॉकिंग अदुना खोई प्री मर्जर की एग्रीमेंट या खोई लाइ खोई नुंगाइते याम सांगी मसी मरंग मसी मरमदा वेरी सिंपल लॉजिक अइना अंगांग अहुम की मपा ओइबे तारबदी अंगांग अनि हमदो अति स्टेट लाइक तंब चली अवाना तारक तंजाद मीन वही महाइदबो थमोइ से सोई हाय कदोबे लाउरा हाइबस कोइस वी आर कंसर्न नखोइ फुरक पतंजाद नो आई मस्ट कम दडी जानी लेबी को इन होनगे नो आई मस्ट कम हाइबो अखोइ खल्ली आफ्टर ऑल ही इज माय ब्लड और सी इज माय ब्लड मणिपुर की तमक नंग सगनो 35 लाख लेबसे टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी दा नंगी लेरिबा ब्यूरोक्रेट्स इन दिल्ली दा लेरिबा और सम अदर एलिमेंट्स सम अदर मिनिस्टर्स और महामंत्री जो कुछ भी आप कहे, लेकिन आप बड़ी गंभीर चिंता उनके लिए करते हैं बोल के लोग कह रहे हैं, तो हम आपको पूजा करते हैं। हमारे क्या गलती है प्रधानमंत्री जी और मिस्टर अमित शाह जी और भारत सरकार? क्यों हम मोदी साहब को कहे से भारत सरकार आप हमें कहे खुल्लम खुल्ला हमें आप कह दीजिए नहीं भाई मणिपुर वासी हो, खास करके मणिपुरी हो, अब आप भारत में रहने का आप लायक नहीं है, आपने बहुत बड़ा अन्याय की, बहुत अत्याचार की, आपका ये आपका ट्राइबल वाले को आप कह दो हमें, हम मान लेंगे कोई यारगे। अब बिना कुछ कहते हुए ऐसे हमारे ऊपर जो आपका अत्याचार जो हो रही है, आप बिल्कुल खामोशी आप आंखें बंद करके आप हमें अपने संतान, अपने औलाद, अपने भारत के वासी के एक अंग, एक जो आपका स्टेट है जो कभी स्वतंत्र थे भारत के तरह, इतने क्यों हमें आप इतने निर्दयी क्यों हुए हैं? नंग करियो नंग ना कोई जनिंग दबसन होइना आई भारत सरकार ने मोदी युवा तोकसी, अमित शाह तोकसी, दे आर प्रधानमंत्री, भारत की संविधान, भारत की कानून करीगिनो को भी प्रोटेक्शन पीद्रि करीगिनो को भी जंगविद्रि विषय करीगिनो ने बस इतने हाई जगतबा आमी लाई कुल मोय ड्यूटी तोंगाली मोय डू और डाई ने मोय मचा मसगी वा तौरोय अदिगी मन ngang मुखोस मो क्या त मोय लाई बसे चुम लाक पनते आई एम वेरी क्लोजली मो आर्मी की चीफ मैम पुन मो लाक पुन मो उनै खोने गवर्नर प्रेसिडेंट चीफ ने उन खुन आइसु सम ताई खोले उनै थेंगरे लोइन ब्रीफिंग से एवरी मोमेंट ब्रीफिंग लोइन तौरगा परा पुन लोइन फार कोला तालगा ऑन द स्पॉट ऑन द ग्राउंड द येंगबगा एक तांग बखिन खेनी दनको familiarization. He has every right to go anywhere, any place, because entire country belongs to him for the security purpose. अदर मन लाख से अखोई करी हाइनी नकन अनिमक्ता कने अदमा चुमना इन तप और बस माय प्लान द लोइन लेखर बने ही सिंपली वेटिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमें आप क्लियर कट ऑर्डर दे दे क्या करना होगा हमें, दैट इज कॉल्ड द आर्मी। They don't go, they don't talk unnecessary. Sir, you give me what I'm supposed to perform. ऐसे जब कोई ने लोने रख पनी ना, ऐसे आर्मी दे मतम करे ऐसे ट्रेनिंग तोड़ी ऑफिसर से कोर्स तोड़ी इतने ज़्यादा करेगी कैवलरी की पोस्ट अगे ताऊ दखन माउंटेन डिवीजन 119 माउंटेन डिवीजन अदना मसे तो वैसे पीस से भारत सरकार यू आर टू इनिशिएट। आप नहीं करोगे तो कौन करेगी? क्या चीन कुकी जो क्या चेयरमैन बनेंगे और हमारे चीफ मिनिस्टर वो मेंबर बनेगी? भारत सरकार ये तो बताइए। न कोई न तौदना न कोई न कनान लाली कनान चुम्मी पिबम तोप पंगो मैं सीरियस मैं आपका आईगी अरोई बवा न कोई दे हंगचगे नोनी पिनिंग में तपियो सना ट्रक अम पोरगा नोई चीफ मिनिस्टर की मया मई फैमिली तो कल्लू गरा प्रधानमंत्री अमदी अमित शाह नोई कल्लू चो हमें करीम तो अकाई लेते मणिपुर की लमगी मनम दे इंची की मनम द सो कॉल यूनियन टेरिटोरी सो कॉल खई स्टेट तोंगाने पीबा खोटबा का करीगमम तक तो वो की इंची अम खाई बदी शिंगा यारोई को डोंट ड्रीम इवन इंडिया गवर्नमेंट वी क्वेश्चन यू। हमारे आखिरी सांस तक, हमारे आखिरी एक बूंद हमारे रक्त तक हम फाइट करेंगे और मरेंगे। हमें जीना सीखा है, मरना भी हमें सीखे हैं। इसलिए भारत सरकार आप इसका फैसला कीजिए। जो आपका दूध का दूध, पानी को पानी, आप जरूर कह दीजिए उसको। आप खामोशी रह नहीं सकते भारत सरकार, कब तक आप रहेंगे? अगर आप खामोशी रहने का मतलब आप हमें हमारे खून बहाने चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यह मत भूलिए भारत सरकार ऊपर में कोई तो है हिसाब देने वाला। तो भी कनो
akoi hajise no koi request tori aran bagi madi matik chan dandi pibu to bo jaba to bi thona lao thona tabo 1 year 4 to 5 months chang jhala bane आप बिल्कुल खामोशी आप बिल्कुल अनदेखी आप बिल्कुल ना समझ की तरह बैठे हैं तो मैं कहूं कि आपके मुर्दा या आपका इंसान कौन है ये मैं नहीं कहूंगा आप जरा अंदाजा कर लो समझिए थागचरी बाबू न सुपेन दबगी मैम हाइबी आई पेन करी पेन लदी बेमा होय मैम अखोय पुलप ने पेन पुन्ना ने पेन मिनद्री मणिपुर तो प्रजा पुनम करी पेन लदी मी सीरियम मैम सब हंगर पे याब्रने पिंकी यंगू रिलीफ केम द कप ले मई मके दलान लोन मरी मंगा थादोक दलान ला थोगल लका मचाम द थमोरी बचा ngang ba koi gi mi ode nirga relief केम द चारी आई गनंग खोय तो चंग यम द नोई त बने असरे के सी और बड़े पंसी है सर्व थोप से ज्यादा गुम तो चट से ज्यादा गुम करबार तो लोइन पोची मई मके लोइन थाउरे लोइन मी gi nongmai eke gan ka habu du lupa crore kya no nongmai gi gan legible license ki to loire thado pin complete pung tum na loire kari no mana to sama nungai te ajong ai no thom adom thom kari thok ka dege amuk te hai biu no ke doge nungai te mase akoi to sunte any community among the Somali thom tars we share the same sympathy why to speak only from Manipuri alone look Manipur state natte 35 community we people we should enjoy we should get the privilege equally we should administer equally we should elect the person how the Rishan Krishnan became chief minister he is naga minority and how young society became chief minister twice amusi lerman ma laiter lebek thin mapu kunong thibuthon gimna ma alimuddin only one MLA but karman ma chief minister helame then do you have any enmity to our Chinkuki Joe whom we consider our brothers and our sisters mokoi gi degi charo mo robotori no ko chief minister oyu jaine all police control police set up from DG Chinkuki Joe muni oiri we have no jealous you have made an effort you came back in the seat as a DG ADG we salute you we never said that how only the cookies are DG we never raised any questions okoi the meaning ne okoi di akoi tamong tulun akoi thamoi se moi khangna son manen kale no akoi thamoi son man tine hey we are fighter don't do like that just live cohesively very peacefully congenial atmosphere let me see I appeal to ge babung na haibi ki basmaina ekoina mioi ba amana waba matam da phau base ekoina furu kanglup khaidok tana for example chingning khairak pa matam da mama macha mapuroi siba matamda we share the same pain akoi chap manana nungai te ba adugumna thoiba thodo asida makhoi su waramgani ko na khanbada amagi khandana akoina relief camp ta lariba mayam se wari base ason su relief camp ta lariba mayam se waram doine ba chap manana chaba thakpa phangamoi doini gyan men taram doine aduduna wabagi di chap manana ha chap manana akhoi waminari ne ba adu akhoi se matam su loi selakpaga aroi ba wang se oja santi da laksage oja khoina security gi manipur da lariba security forces sing ki makoina tawriba thabak thoram sing se haujik fawba da hai tare ne ko oja gi experience ki matung ina haujik manipur da irang se loi sen na ba hona ba da makoina tawba thabak thoram sing sida karam ba lapses laiye kana de haina khanbi adu kari karam ba thabak sing pai khatlaga di hena khara aikhoi micham miyam gi damak ta hena safagani haina khanbi masi aigi mota ko handaki class yamna typical yamna different way ba hekta normal class na ti ba se heta ka heta cookie ga joga hawai cookie ga kari ba pake ga gangme do adu ma na te ba si se ai nga sa haja ba do ko external force am yawi have do ko external force na plan si tau khre money from poppy is there then again funding is also there mi am si lo set tau khre all over the world including US Canada UK and all these things mo se publicity and ka haitara maneuver se yam bhajan tau ga semak pot amane ba ko aduna suru how ba matam da di Indian government so intelligence ta khar wat pa haitara aina khanjab da ko intelligence ta khar wale na khanjai because mase akhoi gi politics ki tauringa da akhoi gi ka haitara central government su manipur da BJP lakna ba na hona ba da there was some lapses also ko that is what I feel adu tawpa matam sida mo su pangan hek kanthok pangam da ba adumba khara di leine ba adubu
aigi perception da in due course ta ekon khang pa matam da ko aigi understanding da central government se fully ngasai gi national security problem ha se masi understand to phajana fully understand to re bjin ai khanjei ba aigi mot ko adna si khan batar ga di moi action khara tor kane ba action khara tor ko doi se ngasai gi central government na how higher ngai da masi aina ISCOM da ai yam laksagi de impact and the ISTV da chatpa matam da aina hana da dum haile ba ko masi fencing to da so ya roena Meghalaya ga habati Bangladesh ki fencing to bogi kaino se ai Shillong da posting ta jagi ba ko adu matam da adugi fencing to bogi double fencing ni ko tawri se masi fencing to bogi details every month ki report sa ai Eastern Command aina pi gi ba that was my job in one of my job have ni ko adugi report pi se aduna aigi understanding da ngasai gi sigi problem si national security problem lai re sima ai hana dum haijare aduga ngasai gi fencing he se yamna darkar lai aduga FMR SOFMR loina FMR ga ta thamba ya roi ba kai robo hojik matam si da India hai basina chakut pe hele somdagi ko economically we are much better asumna khande paisa leite aduna afaba mahamda langning ba hai base masan tabane ba aduna akhoina isana aigi isasi kanthokna thamagadi changpa tabane ba changkane ba aduna masagi national security kanusi la abani na masagi kai hata achouba power amasu help tawri base adun khanga bane base intelligence me amsina khanga bane ba ko aduna subsequently FMR thinga iba adagi ngasagi fencing tawrkani haise seni se ai gi mot yam thun tawkani ba FMR and the fencing chi tawdana my understanding fencing natraga phajana border se nga galiba force amana nate Assam Rifle orsu BSF orsu aduna under strict order da lakane su khanjai aina ko adum strict order su lakane khali masi phajana khara matung da natraga phajana man tawba matung da adu FMR si close to matum da then only irang pani on tadi uiroi ba ai khanja ba pani am tong it's a very costly affair akoi gi valley se di dry lake kumbane ba dry lake habadi kaino dry lake tadi nga pha ba yam lai dana Imphal is a dry lake Imphal is no problem operation to matam da Imphal tadi kasu wadi heba ko ai haje sini ko chingi tadi na asongi chingdum do phamna somna kanda aina singum aina security force ne khala seba sida phamna asomna kanda chingdum da lai do una phang mo dune this kind of thing ade jungle marak to da tuminna phamjala lai hib da u phang mo dune aduna operation ama taw matam da madu clean taw ge hayra ko matam da yamna changne ba very costly affair yamna tiring oi ba yam costly oi ba forces yamna changa da ba pot ama oi ba ko aduna Indian government na my strong belief will certainly act, but border fencing or border guarding properly is very important. FMR se thingibam takalai aduga NRC se ki kano se kamaina tawgadage hai base yam phajana workout tobam su dakale ba NRC kamaina tawgadage ha NRC se ta tawu yaroi ba se da successful oiroi ba masida akhoi gi community sing se akhoi gi maitei gi da harga ko maitei gi NRC tawgi ha ba pangin gi myam la taw gumba ha example ni ko ai se cookie gi taw gi ta ni naga chapa ma adna di sincerely taw ngam moi ba cookie gi na sin naga ta hon ba naga gi na cookie de ta hon ba gumba natraga naga gi na ngate pangin gi na kanu ta holo naga ta holo maitei gi na pangan num ta holo dumaina aduma mix taw ga NRC ga taw si su successful oiroi ba koi manipur da adugumba mismatch am taw di central da gi la ga central ga taw sing do there will be lot of loopholes aduna once and for all how the census ka to hawrani hai se si se yamna phaba pot amani aduga at least for Manipur once and for all the most dangerous place for India as on today gone geopolitics ta khwaitagi important oiba khwaitagi dangerous mafam se Manipur ne ngasi ko adu sidadi NRC bu ji yam phajana akhoi gi state government na su phajana nainaraga kamai tawsige so that no lacuna of any lapse si thamdana ba gaps amta leitana ba masi sillaga center ga tanaraga si tawgadam ne ba adu aina haijaga dabadi
अखोई की मणिपुर गवर्नमेंट ना नोटिफिकेशन नमा 2022 दा थोखरे that 61 सिदगी लाखपा ममांग दा लाखिबंग खोई लोइनमक मणिपुर की नेना खलनी यारे पास फरे अदुसु फरे बा खुजु अमेरिका दा धमा चली सिटीजन फंगी वोट थादरी को अदुसु ओके बट देन अदुगी मतुंग दा लाखपसिंग दो अदुदी अखोई लेमिनरिबा कम्युनिटी मयाम सिंगना ने अदुसु कोना लाखपदुसु आइगी कनोनी हाय कनोबा अदुई तादी क्लास थोकनेबा अदुना वाई हाइसे तामो जो हाइगी बतो अखोई सोमदसु वाई असोमदसु वाई दो मो असोमदा खतसु यम वाई बा रिलीफ कैंप दा लेसिंग दो मोई विलेज दो का थखरे मोसु वारी नि अखोई सोमदसु वारी ने बा अदु वाई वाना का मोई असोमना कदिगी बंगला करीबा बर्मा दे लाप मिसिंग दुगी दमुक्ता अखोई सोमदो वा का तरह थिनेबा कदो वा दोइनो हबा अदु थादो खरोबा मोदुदी मोई ते let them live the way they like मोई ने हिंगिंग बा मोंगदे हिंजर का सन मोई अखोई गिदी मिजे तेना अदु चंगके हाइतार गदी with due process of law changan se habne ko changan se leige hai tar su leige ha jo ko citizen se america da phangdana german da phangdana khon tawi dana adumai leiran loi ha ba ko ai gi su burma kano da leiba kai hai tar khoi gi bangladesh da leiba burma da leiba da changan gum se ba changan se no problem chang ke hai de phajana with due process da changan bil wa ko anu aduga ai gi motadi my strong belief is certain indications akhoi mekei na sum khan su daka lei aduga center is working on it center is working on it for the betterment of all the people of Manipur. This is what I want to convey. Ate di ka yam detail di to mo tam problem le ko India is working on it haibani ba aduduna India is working on it haibasida khara thuna hena khoi huzik leiriba phibam wariba mayam se kokna ba khara hena thuna step mayam da tawgada thabak mayam da tawsan bira agadi akhoi gi damak da yaifana ba oigani haibase haizaraga ngasi gi discussion time se ha baba line number only 2 seconds recent development majam thagat ngai ni akhoi mem mase yamna chawthon ngai ni mar kangbuga jiri dileiba hana leiba miyoi singa compromise ama lagtna moi loi hale machi am thagatningai ni understanding am lei jiri deleba mayam punamak civil society organizations punamak mayam punamak mar kangu punamu to phajana ichina uduna han leibedu mane leminabi yu asumani to ko hingmina si adu bangali khangdi maitei khangdi nepali khangdi bengali muslim leiri punamak mar khangdi ate jo ko ki khangdi jiri deleba punam isina ihan hanba pandam oina phajana lemina mayam tangdon lebiu ko amana ama mateng pangbiu amana ama chingnaba tobiganu masi yam afaba pandam amani akoi tamsi manipur da sumai tawna tawdrabadi kayam kuina ku hanana lenigani toba yade afab saruk akoi tamsi haibe samtang ai thamjage Thank you so much pabu ngodi wazana matam chana lengbira aga ngasi gi discussion time asu mapung phan bibaki damakta hana thagachari ISCOM na sandok chaba discussion time ngasi gi matang swai solution jare kain na biya thangni jare pina birase